alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Kuitoka Samueli mwana wa Elikana, kulitokana kuitoka Samueli mwana wa Elikana, kulitokana Mama alipanda Shilo
turasubiramo gatoya. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Ushaganye gato bangu, ushaganye ibiganza. Hariho lisite y'abantu 8 abanyuma bari hano bayambare mikoti turagusopa tu nukuvuga ngo uzigendana barangiza kuyigendana mwarayifashe muri kuyifata muyisinya imbere. Nabonyemo muri mbare Alex sinza abantu 8 naje washe niki traffic nukuvuga ngo bashaka gatoya.
arageza muninde na mbereke kandi president ari nyuma samani haleluya umugore umwe namubwiye sewe tugenda mu gitaramo iri yakuriye pejeri cyasaze cy'abayumbe ngo abayumbe ngo ntawo bigoborera ngo mu kwezi kwa kane kweli ati sawa mukesha bakose sawa bana sifiwe sawa uko kwezi kuragoye samani haleluya none uko kwezi ko kugwe president iyo naje twasangiye ari kuntu zamugira nyine kamwongeza iyo tubaga nyine twabaye twatubutse zamu ngo president nawe nyine fata none nawe ko yaje twongera merewe nawe ajeho minota 5 gusa ine polisi 4 niyo duhaye none merewe na samani haleluya bavuze ngo bayumbe uko twebwe naka kacu turama dukuramwo turangije azafu irahavuye tugiye kuri witemba samani haleluya ariko saburi mukumfasha mana azafu irarangije witemba nayo twumva kundi uvuga yamerewe nawe nayo tuyumva ni turangiza witemba abashitsi nabareza polisi imbere muri nyamuduri ni ya Kirumba ni uza kuyirangiza none merewe atake kirike amaze twumva ibintu nous sommes sur les 80% degrés Celsius shiramwa papa kandi ga tutinde abantu hano kwarambira ngo haleluya tayo ntera ndaguma nyine ni hanga shiram ucuramwe kandi gitonze ngo turanziriya kuri kadesi